खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सायाव खौरांगिरिनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। बिथां गिबि मन्थ्रिया बुंथिदों दि बिटिआर गोजोन गोरोबथाया भारतनि गेजेरावनो मोनसे गोजोन गोरोबथा जायनि गेजेरजों गोबां दफाफोरा मावफुंजाबाय। बिटिआरनि बाउन्डारिया दिनै गहपुरसिम जाबाय जायखौ रावबो सिमां नुवाखैमोन होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां गिबि मन्थ्रिया। आरोबाव बिथां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंथिबावदों दि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेराव खौरांगिरिफोरा उदाङै दैदेनगिरिफोरनाव सोंथि सोंनो हाबाय। 10 बोसोर सिगां रावबो खौरांगिरिफोरा बेफोरबायदि केमेरा हमनानै उदाङै सोंथि सोंनो हायामोन। बेनो मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां गिबि मन्थ्रिया। अशान्तिखौ रावबो खालामाखै, अशान्तिखौ कंग्रेसआसो खालामदों होनना बाथ्रा बुंथिबावदों बिथां गिबि मन्थ्रिया। दानिया फैदो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आबुं बाथ्राखौ जों खोनासंनानै लानि। बिटिआर চুক্তিয়ে ভাৰতৰ ভিতৰত এখন চুক্তি য'ত নেকি আটাইতকৈ বেছি ৰূপায়ণ হৈছে। আজি বিটিআৰৰ বাউণ্ডৰী গৈ গহপুৰ পালেগৈ, কোনেওতো কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিল। গতিকে বিটিআৰৰ চুক্তিখন সফল কাৰণেই আজি ইয়াতেতো মই জাৰ্নেলিষ্টত এজনো বড়ো মানুহ দেখা নাই, আপোনালোকেই বহি আছে। গতিকে এই পৰিৱেশটো ক'ত আছিল? আপোনালোকে ইমান যদি ধৰি লয় যে আপোনালোকে সকলো জাতি জনজাতি ইমান ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন সুধি আছে, আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগত পাৰিলেহেঁতেন নেকি? গতিকে সেইটোৱে ডাঙৰ সফলতা হয়নে নহয়? বিটিআৰ চুক্তি হয়নে নহয়? বাবাই যি ধৰণে কেমেৰালৈ মোক সুধি আছে 10 বছৰ আগত পাৰিলেহেঁতেন নেকি? এইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ সফলতা। অশান্তিটো কোনেও কৰা নাছিল, অশান্তিটো কংগ্ৰেছে কৰিছিলে।